Pozdrav svima! Današnja lekcija će biti veoma kratka, ali veoma važna, jer govori o infinitivu, infinitivnoj i prezenskoj osnovi, koje su ključne u građenju mnogih glagolskih vremena i bez kojih je nemoguće shvatiti glagolski sistem srpskog jezika. Pa da počnemo. Naziv infinitiv je latinskog porijekla i znači beskonačan, neodređen, onaj koji nema ni početak ni kraj. Infinitiv je nelični glagolski oblik koji služi za označavanje radnji, stanja i zbivanja, ali ne pokazuje vrijeme, način ili lice koje vrši radnju. Dakle, mogli bismo reći da se infinitivom samo imenuju radnje, stanja i zbivanja. I to je osnovni oblik svih glagola. Infinitiv ćete lako prepoznati po karakterističnim nastavcima ti i ći, na primjer kupiti, preći, pasti i sl. Infinitiv se koristi za građenje futura prvog, a infinitivna osnova za građenje velikog broja glagolskih oblika. Tako da je neophodno znati kako se izdvaja infinitivna osnova. Kod glagola koji se završavaju na ti, ovaj proces je veoma jednostavan. Infinitivnu osnovu dobijamo tako što odbijemo nastavak ti. Tako će infinitivna osnova glagola pjevati glasiti pjeva, čitati čita, misliti misli. Osim ovih glagola, imamo i one čija se infinitivna osnova završava na ći. Određivanje infinitivne osnove ovakvih glagola malo je komplikovanije. Potrebno je dakle prebaciti glagol u oblik aorista, a to je prošlo svršeno vrijeme. Više o ovom glagolskom vremenu možete saznati u lekciji koja se bavi aoristom. Ono što vam je za sada potrebno jeste da se aorist gradi dodavanjem nastavka oh. Dakle, infinitivnu osnovu glagola preći naći ćemo ovako. U aoristu ovaj glagol glasi pređoh, a onda ćemo odbiti nastavak oh, što znači da infinitivna osnova glagola preći glasi pređi. Na isti način se dobija i infinitivna osnova glagola koji ispred nastavka ti imaju suglasnik s. Od glagola krasti dobijamo infinitivnu osnovu tako što ga prebacimo u aorist, kradoh, dakle infinitivna osnova je krad. Osim infinitivne postoji i prezentska osnova koja se, kao što možete pretpostaviti, dobija od prezenta glagola i pomoću nje se grade mnogi glagolski oblici. Prezentska osnova se dobija tako što u prvom licu množine prezenta odbijemo nastavak mo. Prema tome, prezentska osnova glagola putovati dobija se na sljedeći način. Prebacimo ovaj glagol u prvo lice množine prezenta, putujemo i odbijemo nastavak. Dakle, prezentska osnova glasi putuje. To bi bilo sve za danas. Zapamtite ovih nekoliko pravila i lako ćete savladati građenje glagolskih oblika. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, ostavite like i zapratite moj kanal na kom ćemo zajedno učiti. Pozdrav!